Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka barit but pila ban layu ban kuli da ka education loan, pila aru ban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan kum shibenta ban aiman sim shushu ya ki pait ba nong shong shnong ha ka jila bakin wan shakmat ban no snyang mons ngobha yala ka jong ka snam ban yada ya ki mensim briu ki badon kam ya ki la jing arab bakerge ka IJM Voluntary Blood Donors Organization rengkat ke jinge trailang bat ka seng samla Catholic Laban Parish lembat ka Kerman Foundation haka arfu arterik ujleu arhajar arfulai kila rakhi ya ka World Blood Donors Day kabalalong ha St. John's Hall Laban Shillong hagani ka singi lapun ko buramru ya kinong aisna mons ngobha dau MLA jong South Shillong constituency uba san borsulai ubalalong kum kongsan. Election 1994, sempre gostava uma charge com um decision e kadang kirang ba bakti bala bagam chubani kyong ba sumbor pi to piding social worker kat na gisamla di penbore ku penele tampi tip nem hinut penting yana kam nomor ba ka politics is a dirty games ka politics kadai kata cingele kat pasliu ba ngongi kirang ba nomor sanjung ba ngala kumabakha wa laban na transition wa ngakit ikam nalu sing samla duki student organization na ikam darbar snong darbarai apa kalawan ni jingin tu bani yang ba ngakulu tamba I will not play politics. I will render my service as a social worker. As of today sansin bilang job yang kondisi Sausin umamili ngai sangam kita what is that politics, how do it is dirty because kasulong may bacot lari kapur demolition lapas demolition blok jalan kerpan ini menaja kersan ladar bajot such a work render our service for them. General public, especially for the poor and the downtrodden. Jadi ni kumpulan mana kasih? Kumpulan kan negara organisasi yang baik ini juga sing samla Katolik. Kabalanya harus kita bikin ban organize ya ka blood donation. Yara kajirku kan ya kasna nomor kumunong ni kamat. Ngadu di pol mereka nak tentang yang boleh cuba suar kan dia. I said, "Other thinking, but you are just not. Don't you think that the group you to go mga kamao ba long very rare. The group A plus B or something like that. Ngayon dia dari group O kabalaban supply ya bro. Double rukha yang ada O positive. Kemudian kalau kerpang kabal ya ginu di group ngana ba. But ang tingong jingim nga karikuan ako kakata. Jong boleh terkerat ajarong. Dunai kis pak serbusin ada by Islam in my life. Free of cost. But kita diterayi di bawah, di bawah kamu terhamem. Kita penbang itu subsau ke beleng, bol. Nang tahu woods, mo. Te don di bawah di baduk pat di bang dia te mendapat bala kam no komen la cross ya kasar busan ya kam ada by school tu te mentani di pena kini sama Katolik di besi meleksin jam marba udah lumpur ubah kita beli di baduk besok kita ngah kerma kam dah kapur baki di ban
Nia communicate apa pasal kiai dapelayo emergency itu tanya ambil substitute pano lagi ambil lagi dalam periupan te kikna si jungi hakiki por ki hamti dan mendat gila kami silur pano yon asna na yeng ru ki discourage te hakiki por mana nom di singa tama masih alam di naga bi garu ko pamdok so basa sih di saya jungi tiai di kota te ngaji kuma ko kita bidong di Islam apa pasal better kita giecong lebih mai ma kila lupa customer di Islam gimana pilih yang tu sama Islam buat kumba di tiket blok pun jadi ide Islam dong susne di belum masuk nomor mana jadi siapa gejong an with due respect kumu bawan lagi yang berduk bekerdu apa lapan seluruh ini coba kejenduk lapan seluruh ini bangun tidak bandit pek nawan lagi bahasa ini selama kita supportly di blood bank kita supportly di blood bank na kita supportly di blood bank atli di blood bank kila ay kata plasma nomor kita ke blood separation unit mo kasnan ko fi ay man ta kasni ya to kasnan ni laban ay laban separate to live ta ni yo ka paxel ka platelets ba ka plasma ti ka government na ka government ru ni ede ka kala bangin penong ini di blood center makin long kita makin banyak ka blood separation unit ti ko may ang iba ane iba Frederick ba kibon di bom tipsino bangin ayos na dengan try ka ay jing ka deka way ka organization ka walay trade ka mahin tala shpo lakat mo film kat president kanyo kat president dengan try ka deka development foundation ro try ka deka bakam teman ang mga jing tendo iki dengan try kir di ban sumpu nang is kuman pa ka ay jing ka jube iman ka por kalong ka pelong blood donation camp ban ini di brio mo ban ay jing ban ay semua di brio kalong ba kimchi penong dari ke blood donation camp tang original blood center andre kili penong ya dari ke blood donation camp support negrams kili penong siya po juai kili penong siya nong stoin kili penong siya holong siya po nong po patong ta tete teng runga try ba ajik ba andre sa siya po turan frasa kete ki jampi ti hawilyan nagal pakalagan ka blood bank ti ko may dong iba Frederick ni rumah siya lugin ice na Fili man siya photo ko ako juway, midang dani ka juway blood center mo hampir po yun. Then juway blood center man siya talking dit naman mga yung laban komenta, baka day kata kami. Tika kami kaayos na ni katukan mo kabada na po yalong, kaayalong banyak kailangan. But kung ka nakalya government persyang bandang kita ki blood storage center, ang mga blood center ban siya may kasnam, hindi storage center kung ka-clear at kayo kenapa kasnan kapapi ay na kaseng permanent foundation na nilo kaseng tidak bani ay hapo juway ni nagkaman mo solution nak po ka juway pade nilaban ay pade siya kinu kata district hapo boy nila hapo juway pade na bayara ikibri ka sito ripon ha ki hospital hapo juway hindi tangga yun idan hapo kaya ng tagadon ka kaya hapo kibi zero tingi persyanghi banyade government ka persyanghi banya second seng ya ki storage center. No. Iba David Kongsni, Bat ya iba Philip B. Marwin, for Sedang Hospital. Ikon cakamatru ya i advisor jang kaseng IGM ikong Christina Baman.